Vendedor sira e Merkadu foun Manleuana kontinua halerik kona moos. Antes ne equipa conjunta se atou nebe liderado se Germano Santa Brites organiza vendedor sira nebe durante ne halau atividade negócio espaço público sira capital dele, onde concentra e mercado Manleuana no Taibesi, tamba perturba movimento público, mas be governo la prepara condição e mercado foun Manleuana ne, onde facilita vendedor sira halau atividade negócio. Tuir vendedor sira mercado foun Manleuana la merece atu halau atividade negócio, tamba be moos no haris fatin la iha. Ami tama mai ne ela de loron rua halutina nida. Mai be hami trist bot baharis fatin. Ia ne haris fatin rua estado tau dunia haris fatin rua. Mai be emari hun hira iha Manleuana ne. Depois tama ba balu hein. Depois balu sentina rua ne atu tukeran. Ia laran hun tu sabelete nu tu atu tukeran. Ema me hakar ka hato ba estado hakar bela tang matan mai ame tamba. Ame mai lo samne hakar mo kam estado mo gloria. Halo ame tristiliu los botcelu. Tristiliu tam sentina ho. Haris fatin ba ame dit maklaiha. Ni laos fati Merkadu. Muda ami mai ihnemos bemos la iha. Haris fatimos la iha. Duut ay larang ami ho karau sira almal sira sulan hamutuk ho Merkadu da foun. Ami timur uan, ami husu liliu governo sira bele hadia fatim ba ami. Nema kami husu. Ami hano india kade. Manleu ne iha tona fatin diak mai be ame mai lore hela mai so hela dutlara ame rasik ma hamos tu bar ame hela to akora ame laya fatin ne be kama tu hela sikuru papa ame marasi taras lona ame rasma bu halo fatin mai be akora estado se hano ingari ba bofu atu hetan moris diak lor nian arata mne wan sira ba sekolah amne moris ne be ke amne bursi se kala loron estado tinha sustende mas fatin diak ba ame para ame mas contenti kana mesasan ho contenti Tambane vendedor sira Merkado foun Manleuana husba parte competente atu responde urgente exigência ne no nebel facilita vendedor sira atu halau atividade negócio. To notícia ne publica gemen se dau kalau confirmação ho parte relevante tamalorong feriado. Lúcio Correia Teotônia Neto Gemen.